O čemu se priča među mačkama? Našim mazama privrženost uzvraćamo brigom o njihovoj prehrani, potičući igru i aktivnost, ali i željom da se osjećaju ugodno dok spavaju. Mi u Sparu svoju Molly robnu marku stalno nadopunjujemo novim proizvodima i brinemo za sretne i zadovoljne trbuščiće. Piletina i sir te losos robne marke Molly prava su poslastica, mokra hrana najviših standarda i kvalitete za sve uzraste i sterilne mačke. Svi vlasnici maca znaju koliko je kvalitetan pijesak bitan ne samo za vaše ljubimce, već i vlasnike. Pa ako još niste, svakako isprobajte Molly Natural pijesak. Velika novost u Interspar trgovinama su i biljke za kućne ljubimce, između ostalih i mačja trava. Mačke koje se kreću u prirodi traže biljke koje pomažu njihovoj probavi. No ako mačka živi u stanu, mora imati biljku koju može grickati. Uz mačju travu vlasnicima preporučujemo i mačju metvicu koja će mačke koje su se malo utromile potaknuti na aktivnost. Svi znamo što je najbolja nagrada za njihovu privrženost i maznost, a na policama Interspara pod markom Molly naći ćete sve što je potrebno za još veću sreću i zadovoljstvo vaših 4 šapastih članova kućanstva.